hiji deh pohon mah. Ih aing mah geus mah dia capek lelaki teu ngagowendeng kieu. Geus ulah ngabantah, teh saha kamari teh meuli kang Soptek. Segera gawean, manek masak, badug dia. Oh si mah ih geus segera masak itu. Lapar ya pacar. Ih pusing coba emak. Cerewet, galak, corek, pisan deh. Ih. Oh, ya gitu-gitu ge. Mai. Astagfirullah. Bismillah. Aya naon dia datang-datang sengar-sengir. Iya tuh kumain kakak bungut-bungut aing. Ih dia yo setor doang. Bodoh amat, yang penting main seneng. Lagi dihukum. Rasain kemarin diragagen. Bok dia tahakan tahu kuman emak. Ih kepret kuy. Kepret tuh. Ih. Tah. Oh. Tawaragang boga dulur. Enak lu Din, kegemberan beda ya dong embe. Ih, aing Apa mahal? ih dia yuk mamam amat nyobes keur mahal jeung keur musim corona kieu. Geus tuh ajak kakak dia ke bengkel bawa motor ada heula geus hade teh karak babadog di dieu. Ih mama. Segera ulah kebel-kebel. Kakak ditah mau motor ku emak ke bengkel terus kena ke babadog. Gas gendin. Kek nenden ihla. Sedin. Panci talen ditendang. Bodin, tendun. Ih, minta sana naik dia. Hai. Turun, dorong. Tawaragang. Oke. Ayo geran. Lah, nita lah tadi. Aduh, Din. Tanjakan Din kumaha ieu? Isin amat dia kakak. Nek nama aingnya, ya aingnya. Ayo ngasih gaskeun. So iye amat ya. Oh enggak sayu, dorong sekuat tenaga. Oh nggak sih. Ayo. Dorong nih.
Ngomong modong nih ujung-ujung nam teka dorong. Nah, dia malah nyengir. Itu aja karena geluhur jeng kakak. Waragang sayu. Tolong deh. Dorong beras. Terus. Dorong din. Sini. Sini. Bruh. Bruh. Mang, coba den motorin yo. Sakor doang. Oh manggeran yang dik babadog ya lapar ya. Patakan di kempret tuh. Sudahlah, letakkan saja situ. Woi, Din, kita diletakkan ke si Mamang, nah. Nabi dia mah. Oke, gue lapar. Bruh. Woi Ceng, maksudnya lain diletakkan kos itu. Ditunda, Ceng. Ye. Lo udah kakak, aing ngeletakan. Atuh dia di balon, dititah nadaik bae. Mesti kan ditaruh lah. Udah bang, taruh aja yang itu. Benerin aja yang ini. Oke, bos. Bukan atas si Mamang. Aduh, dia. Bukan cara rape usi kakak mah. Kakak gera balik dia. Aing geus gelis-gelis. Bruh. Tugu mah aing geus gelis kieu ge. Bisingan kapan dak aya si Lilin doang. Be, gelis itu si aing. Jawab jing, ulah cicing bae. Udah ate tepalu. Din, lapasin Din. Tarik Din. Ih, sugan bae, si Lilin lewat dieu. Kakek babadokin. Ayo, aing masih lapar. Ayo gaskeun. Mak, motor geus Mak. Yang babadog yeuh, lapar yeuh. Oh, geus ari geus mah geura di itu babadog. Nu keuleuh de. Aya belum kiong dina meja. Oke,
Oke, Mak. Siapa dia? Mantap. Dead amat dia kakak. Lama beli. Itu menu kemarin dia lain. Elan mau ke warung. Kemarin Ancen sempat kenalan gara-gara dia. Saya samperkan. Yuk. Bruh. Sensor doang ya kakak ditabok melaku. Dia ngeganggu aing baik. Terus cacing jadi dia. Gila dia. Ganggu baik dia. Apa Jar coba ngerti perasaan Ulis kos kumaha. Padahal Mang Ulis memendam hati karena Kak Pajar. Tapi apa Pajarna goblok. Tapi kunaon Ulis bogo karena jelema goblok. Pokoknya Mang Ulis benci karena Pajar benci. Murah kok mereka kagak wen ya kuai. Enak gitu dia ludin, ganggu aing baik. Tuh kita balik kumak. Setuju tak ganggu baik. Ih, aing si Mai ngeganggu baik. Musa yuk. Gitar dilanjut. Bruh. Nek non si dia. Mungkin nek naon kain ngapa bodoh doang. Si dia yuk. Mau sayo orang ulin. Kersenang aing yuk. Mak, Pajar nek ulin ya, kersenang. Ih, dia yuk ulin baik, ulin gawena. Oh, masih ready tuh. Udah balik-balik tadi ke dia. Hedin. Ayo. Nek. Sampai kau urus. Yuk. Kau urus.
Terus. Lalu nanya kak. Mau aku nanondin. Aing snack, kerseneng aing yo. Kandin, kepageng. Dia tangguhan di Didin. Tangguhan di Didin.